Hi ninununglam channel ahi nang dapat na hi let's subscribe in waloi nitin hamsetnaho Phachom yang kita lang zeng ding ahi. Tuni hi Colombia gamsunga tuni thil so kimne ta khat bawi nilet dio hitai. Waloi nitin hamset na dang umho zingting inalet thareu hitai. Tuni chun Colombia gamsunga lingpi na sata ani ke hore. Amo timing nga zingka 7:34 am ahin. Holang timing nga nila lang 6:04 PM riau chun 7.4 magnitude na hat lingpi na sa tain na kihot hin. Tu chan in mithi somni confirm ahin adang building in athu da na kiholmo azat chat kisai the nai lo jong dalai hi 7.4 magnitude zowa shockwave kiti anunga 5.0 le 4.8 magnitude na hare na juin building ho ha lu zia ni sang khat be thiding ken cha rahi tun video footage ho ba ni chan anaviao hete. Se cayó, yo creo que ese edificio, la lotería del Risaralda, mami. Dios bendito. Así está Quito estos momentos. Se nos habla de Velin thilpha thilpha chuleh ni ko Krista zala so ko jouse ninununglam to kisam kai Bible to the agui jong nitin hamsina so jing kita lang na channel hi dunia hi chi video ve jouse ni bang pa ye azu so hita bang phat ha hi koi zo se na mo zo lo hi a chai chan na ve video masa na ve chanin tu khang hi ninununglam ahitai azi cho pakai je sun asai ri te ana sai pi ninununglam ki het do na ding le ahong ki le phat het do na diu mel chi na te hamsin ho zo si agui lhung dam tai ki het ta diu kata sani dunia hi fellowship ahi lo le patin du ta izil diu ahi lo i khul diu apoi modan ana sayote mi tampin asai zo ve ho in ka kai jing nai Bible ka sing jing nai tawnga kamang jing nai ki khom na hong zau hi jong len kho pui kaluma mong² le patin pat tei bu ka chang nai chule patin ai om ki jing nai i che hot asi ki naw lo ni i kai wala chu patin du ta ki ho ke nom lo tam chule thakawa tang cha ki nei lo tam so ke ho pakai lam tu dia ki ko no itam sa min so pi kum sang ni masang chun chu ta banga ho in kai pon tho pathin thu sim na le het gil na nasata ananay Israel te holam kai farsi hola sadisi ho mesaya anangau chu amo ho ta sandan le het dan dong zuya analam tu mo nam ven wanoi hin Christianity hi sang som li la sigilang denomination no mahin doctrine le ta sandan chom chi hi tunin jong ai mo ho pung chi ho adi pending le hoi pending ke hun adang ho adi lo la hem ni laon pathin ta sandan le izui dan jong akipang ai le pathin hi ho gel bang ahi ninununglam ti hong ke le a na hi to hong ding nam pathin le ka buwa ki mo bangin ka gel le na gelu akipang pun kalam tha le na lam tho akipang pu leisina kun wa na san bangin na gel ule na lam tha asangon ka gel le kalam pi asang zoi hi ai saya pun chon na lenga chang de chang ko ai le chon ngai tuan so pi pakai ji sun ai ko tam ta ahin than to rom sa hi ati Matthew bung som ni li chang som li na chu jong le pakai ai ti chan chu wana lengam du lo ding wana kapa lunglam bola bo du hi ti Matthew bung saki chang som ni la khat na ai le dunia nang le ke in pathin dei chu pi ham i het mo hinam chule ai ho lunglam nung suna pakai dei bonga chu hin ku iman no hinam ai hon pakai i pathin no ilung thim pom piu hi na pom piu chule ta kau pom pi wa i nei lu mo hinam Bible pathin in asai chu hi na dei lowa koi man pathin me amu lo hi ai le a chon si pom phoma pathin lengam ilu thei mong deu hinam Revelation bung somnial khat chang somnial asakina chule itina ma jong le thil abu po le ke thil bola chule zo pana lut lo hi la hi yang ngoi no hin le kabua amin isun ho chen si bo chu lut din a hi ya ti pakai ji nei la dom naw hi kum sang ni lam wal tai ai hon jong gospel centenary jong mang taw ai le ibola ni tin na i chon se jing na la i wa kem ti chon se na ho hi hoya kon hong tan ham ti chon se na ho ko ipiti itin thei diu ham pakai ji son gu thima gu cha banga mihemte pang ahong ding le thang punga hong na ding dan ai sei pi ai le ai hon kita san paul i het thiem pau bo gui hlunga het tim le se lo ho chu gui thung lo ding dan ham tunia krista ta in
ninununglam ti ipina ahin tok ding le ahong kit ding dan thutep kisel gu ho ihet lo iti krista hem ihet kan thei du ham ata le alhem he kan thei lo iti pakai nunga miching na ho banga ilam tu thei du ham pathin thu agui hun sa chu ei het lo jiwa kami te mangkha ai tawi hosia bungdi changgo na hichi online fellowship a hilo le pathin tu a Phachom na he kin lo horin tin sai pathina kun thutep prophecy kisel go hozel na class kun obung chuma kun hung zaw hon pakai gu ma gu cha banga mi him chapa hung ding dan thutep chu alam tu ding dan ahin hedo thayo a Phachom pi thei ve John bung li chang som ni la thuma emu bangun pathin chu thutah le thagawa I haudiu chu pathin dei ahi dunia thutah I het lo wa inei lo lew dei mo dei dan dana pathin hau hi ohin kum sang ni masanga haulam kai hole farasi ho tabang mit John mit cho apui hoi tabang hi diu ai phat ki jan tat hi ki cho diu phat cho hi tai so pe deo azi chu hamsetnaho tan ting in phat ting I thi diu ham in diu ham bo ipu pi diu ai tan itabang pathin thutah hol na man phat hedo na ding le nei do na ding phat in kalo ding hi na Phachom na hi ni tha bung sagi ma khaya pat kum ko ma kai sung hi ding ahin WhatsApp group voice ko hi ding ahin English na ai pa wa sung na hi thutah khulnom jouse le hamsetnaho kon pathin ni hu hin na chang mom jouse mo ya description le comment ang link akon I hin join thei o hi ke hon ke man cha dan ka hin sei video ni ki het to di wa hi ka hin sei be nom cho hi le Iti channel hi nitin hamsetnaho so jing ho le pathin thu hong ke update jing din ahin Phachom sa ule subscribe utin ilo ipa in sungmi ingai lu cha ho jong ana share na ai hon thilpha bol na ai status ho ham story ham ai lo le social media ho jong ina share ke na nang panla na zala khatin thagaw lama kal sum ben anei thu hi ti sumel hi hin pathinin e mapui jing taw han